Kumshi benta ban pet ya jing pen kre na benta ban penlong ya ka Monolith Festival haka Khasi Heritage Village ka badan hamoplang. Haka sini palai jeng tayo ka Khasi Hills Autonomous District Council kalalit jurep ya ki jing tay boper ki badan haka ne jaka khanang banyo ban penlong ya ka ne tamasa. Ya kani ke jing jurep lelam do Deputy Chief Executive Member ka HADC uba pencingan NCM. Haka baledon lang ki Executive Member ki bakentup uba Victor Rani, Kongres Mary Karpuri, ki MDC ki Officer jangka Council bat kibe-kibe. Habe ekran begilat patai kubur hadin ke jing jurep uba pencingan NCM ulong bagi kam ki jam kiladap kumba kendai pesan na kesispa. Bala kami linti ba nyale ban pendap dot haswa pan sedang kani kata masa naduk kanyo terek haduk ka kendai terek ula ber mentah kesnem. Ulong bahkan ni kata masa ina mikarwai kesiau ketem kaput kasyat kamasti kabam kadi bakitiar tenrai kiblashna da Khasi bat kibe-kibe. Banchpin kan mau ke Executive Committee jongka ke HADC haka arpui trik menailur arhajar arpulai. Kalapan bana balabot tarik ban penlong ya kene ke Monolith Festival naduk kesau haduk ke kendai trik uno opera arhajar arpulai. Nari hadin kani lapan kan riak bayang yang kena tarik ban penlong no naduk kakat sau trik uno opera haduk kakat ndau trik uno opera arhajar arpulai. Nari kani ru kam syumlu urlong. Kumta kalapan bana biang ban penlong no hakashi tarik ar tarik palai tarik urempang arhajar arpusau. Nari hadian kani ru kalapan kan riak biang ya kesngi ban penlong ya ketamasa syaka arpuar arpulai bat arpusau tarik urempang arhajar arpusau. Nari kani ru lapan kan riak biang ya ketarik bat menta kadegasian kabasan baga HADC kelarai ban penlong no haka nyau pra bat kendai trik uleber arhajar arpusau. Ka jimut jong ka council 2013 pemandra ya ka konsep jong ka Monolith Festival kadika yau peninam ngalapan hawi keltin. Peninam ya kai karwai ka siau ka syat ka mesti ka tem keput kumpau mentang ka bam gadi nang ta kitiar ki bengi sina mangi mo ki khra khando berkiwai-kiwai. Mendang kata mo ki babun ki benta ki bangi haban showcase ni ka konsep ki long badi ban long season seasonam ka intention ko long ban long man ubnai Oktober repetitive maka konsul ka long concern of fund kamdei ka besuk mendaru ngia telang bat ka Meghalaya Age Limited bat ka tourism department dengan penlong kumni kumbalong deka konsep ki juga di kalong ba kumbah po nagalan gitu ka Hornbill Festival ini di Bandung Communal Festival bangi skam bangi system lain ni kani tradition ngin la pamandra ru deka bill ke BD bat ka conservation promotion na ka benda ki culture ke jongi kanlong mandatory banlong season system whatever executive committee kadi ka kam di ka duty yung ki ban penlong ka festival mahadu mentang mak ban showcase hadis the same place kumbong ni ba alan mentani kong davi ba mak sunti di ignorwai ba rwai tenrai ke jongi pam tenrai ka chat kumta ter hima ke kendu hang ni don mentang khat atli ki hima ke ba showcase ki hot si jongki dengan trai kan ni ka de ka main objective ka jongi bat ni hingsta ba kar meeting dengan sekian kat traffic police ngai ekran lang la ola na PHC na PWD baru ko ngina ajan complete ki infrastructure ki jongi ba traffic ngin dang ekran bala kumnu ngin sa bu ya ka mo ngin sa ya ka publicity ba kali ki barung kin rung bait tang na ka wi ka route ban exit nang niru kin hapan mi sikati ka surok mau plang balat don atli ki exit route kanang badong ta ki bona thain sora kin rung bagat numer direct siya mau ngap kanang ba kanang ta ya ka traffic jam ba new pra kendai kini ki auto rickshaw ngin kampen duna ki gisni ki kali ki ba pick up truck ki bakit siya mau ru ngatangin hapen duna handiat kenang ba kanum bu jing upai ba namangi sutu ba menarane ka arja khat lai bat khat riu ba pri bobun ki sakutang ha cerpi kadang ko long ba ka traffic congestion de mentang la experience na kini angi skam ba kadi ka third edition kan compare kan dia bangga persangkat bala ban accommodate ya ka space na ka benta ki bawan hang ni kidang don ka idea mentan la kunung bu ka ka stand boss i barit hang ni wei da sing bu arai tri boss le segi basa kot showi ngila ban shawi ki ban wan ra hang ni ngin persang ban accommodate lang ba sebentar kita gibadon hapo kan inside the campus ka heritage village tigi badon hang ni kita bagi dry stall ni yong tiba ketop ki dukan bandi ki tiar shat ni ki musical instruments ni ki gini mau i ba am tan ki dukan di sentio ti kini gidan be hang ni hapo heritage village ti ila yo ki nong shong stall masnat an ka snat kalong ba kimdei tang ni we jaka ki represent ya ka Khasi bro boy
Siatai sa siliang hajan kalau untang bat kidon gini kistol prapotuli. Itu kidai kistol jong kabam. Perkentup ya kabam kadang nang ta kidon kistol kibangnya. Ban represent mo ya kalsia jongi ngi khot ikibri kibadi dok that na lai terhong. Nang ta kibadi dok snam na po lai kot. Ti kan ni borok khot kadi ban represent ya kalsia jongi. Tingila ensure ba wat hakabam lu kadi ban palang wani represent ya ka bam tentrai jongi. Ti kidon hangni haneng ko hendiat di kistol kiba ibu nam ta ki ban exhibit hendiat ya ki ekini ki jingale ka jongki nakaliang jong iba wan pai nako nanti nako UNI cafe di beri ba plate jumut hakini ki kat tukat ni sendam ban revive ya kini ka jingale ka tentrai bun la klet mo di bersetenat bah ka first but second ro isim benta but kadai ka benta ka ba kring bahawat ikot khubur ban tho gitu ti ngila ensure ba iba wan fire in wan ra itu gijile kai ba ko sutna kalong ba ila improve isu ila kambun ti habrok khat iliang hi ngathrai nakaliang jong stall long ba ya ti cuman chu ong no ngila ensure ba mentau sendam kin muya bun than ngila bu prapotli nang ba kinyala adi bro ti nakaliang stall kalong hakata rukom but ngibu ro yakini ki wine store kiba pi kani ka yo mde tamanya di tiap kadai bangi promote ya kani ka local entrepreneurship apan ailat I na sama jongi bakin penculur ki bakin sengi kamlajong ti kani ka wine du ngi ensure bakini ki yo license ka sarkar ban promote kini ki local wine jongi ti kibun ki banya simenta ki don ko ar postal ban haju opor ban sampel kani ka mangi ong mo kani ka local rice beer jongi ki don na war ki don na boy na keleng hakaliang kabam hi bat kistol kemot ila ensure baka long well represented representing ya ka rihasi jong